God. reba na Brian aje gushima Imana. Even Brian is standing to thank God. Hallelujah. Ndashima Imana ubushize turi hano muri church prophet yababwiye yuko dufite igikorwa muri organization yacu cyo gusezeranya imiryango, ariko ndashima Imana ko ejo numvaga ari ibintu bitoya kandi ntago nari mfite amafaranga yuzuye, ariko nagumaga numva ko nyine ibintu bigomba kuzaba kandi bikagenda neza nkuko nabyifuje. Ndashima Imana rero yuko ejo twasezeranyije imiryango 5 irasezerana ku murenge, barishima baradushimira. Abantu bari bamaranye n'abagabo babo imyaka 12 9. Ejo nyine abamama bakuru bari bari kumbwira ngo ndi nka mama wabo nagize n'isoni, ariko ejo ndashima Imana ko Imana yadukoreye igikorwa cyiza. Abantu bareba ku isimbi bareba bagishyizeho igikorwa cyiza kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Nanashimiye n'itorero ryanjye kora ko ryaramfashije n'abataramfashije baransengeye, ndabishimira Imana. Ikindi kintu nshimira Imana cyane cyane, jyewe nkora akazi k'ijoro n'ubundi avanga mpita njya ku kazi, ariko ndashima Imana ko kuva nabatizwa iyo nicaye uko nkora mu club, iyo nicaye n'umuntu yangezeho mbere yo kugira ngo amvugishe arabanza akambwira ngo Yesu ashimwe. Hallelujah. Agaseka arabiseka nyine akaza akabanza kanseka agakubita igitwenge, ariko bikamurimita kumbwira ibintu bibi. Nyine agatinya akabona yuko nta kintu agomba kumbwira kitari cyiza. Nanjye nyine mba narakaye nashaka kuvuga n'ikintu na kimwe, bo nyine babibona bakabona ari nk'ibintu bishyashya. Ariko ndashima Imana ko nta muntu ukipfa kuza ngo ahita ambwira nyine nk'ibintu yambwiraga, arabanza agatinya, yaba yasinze akambwira ngo Yesu ashimwe, ngo mukozi w'Imana nkamubwira ngo ashimwe cyane. Ibyo bintu rero ndabishimira Imana, kuko n'Imana ibashyizeho igitinyira umuntu kandi n'ubundi ari umuntu usanzwe. Imana iduhana umugisha. Ntabwo twakomera Imana yacu amashyi. Can you applaud to our God? Pega ibintu byiza we. What amazing. Iri si ishimwe rikomeye. Isn't this a great praise? Sobanura kubera ko hano hari abantu batumva Ikinyarwanda. She was thanking God that they had a work, I mean, it's in her organization of getting some families which was living without being married, and they took this time to help them. And yesterday, this is when the action took place, and everything went well. They appreciated her. They was calling her their mom, and look at her age. She can't be their mom physically, but for the work she did, she's now like their mother. So bless the Lord for the work he did. Another thing is that since the day she was baptized, now people are seeing her. They are feeling so terrified to see her. They are no longer accessing her anyhow. You know, the people are coming to her and they're like, praise be to Jesus. And she's blessing the Lord for this work that he's doing into her life. Glory be to Jesus. Prophetic act. Hari n'ikindi kintu nababwiye kizaba ariko cyo ndagikubye. And there is another thing that will happen that I don't want to introduce to you. You will see it as a surprise. Bizaba biteye ubwoba. It will be really terrifying. Ku cyumweru. On Sunday. Yego ko mana yanjye. Oh my God. Tuzaba twambaye umweru. We'll be in white. Pare umukara. Others will be in green, in black. Abandi bambara icyatsi kibisi. Others will be in green. Iki kinacyumva? Did you get the point? Muri iyo myambaro nuzaburamo n'umwe. In those dress code, you won't lack in one. That Nubura umweru uzambara umukara. If you don't find white, please put on black. Nubura umukara uzambara icyatsi. And if you don't get black, take green. Bizaryoha. It will be good. Nubona byanze hejuru uzambara umukara, hasi wambara umweru, cyangwa hasi wambara umukara hejuru wambara umweru, ntacyo bitwaye. And even when you see you don't find the full color cloth, mix it. Maybe down you put a black, and up you put white or green, whatever. Yes, abahumugisha. May Jesus bless you. Ko mutishimiye ibirori. Why aren't you happy for the party? Uzabyemera wageze uzamabara azaba ari hano ku cyumweru bazaba badekoye Imana yanjye. On Sunday they will decorate here, will be good. Kuzo ukuntu bizaba bimeze ku cyumweru. Do you know how beautiful shall be looking? Ku cyumweru. On Sunday. Ure gukora kuri wa mwambaro bazagunyuzemo iji, bazagucishemo, bagiye gucishamo ijisho. Gucishamo ijisho. Bazagucishamo ijisho.
Find that beautiful clothes so that the one see that you're that not well looking. abari kuri Zoom namwe mwabyumvise gahunda uko imeze. And those who were on Zoom, you've heard how the program is. Uzaze wambaye kandi naye kuko tutabasha kukugeraho ubwo nyine. Please make sure that you respect our dress code, and though we can see you. Turasoma ijambo ry'Imana tudatenze. Without taking long, we are reading the word of God. Uyu mugoroba Tonight, ngiye kuvuga ku mbaraga zitagaragara ariko zikora ibigaragara. I'll speak of the invisible power but which does visible things. Ndashaka sound nziza muhungu wanzamuraho ino mikoro irimo iravunana cyane. Please raise the microphone. Imbaraga zitagaragara The invisible power ariko zikora ibintu bigaragara. but which does visible things. Izi mbaraga nizo zigiye kugukura mu kibazo wari urimo kino cyumweru. These are the power which will take you out of the problem you was in this week. Izi mbaraga nizo zikiza indwara muganga yavuze ngo nuzakira. These are the healing power when the doctor says that we won't be healed. Izi mbaraga nizo umuntu ajya kwa muganga, muganga aramubwiye ngo urwaye kanseri, yasubirayo akamubwira ngo nta burwayi bukiri muri wowe. These are the power you go to the hospital when the doctor told you that you have cancer and they tell you that you don't have any illness in your body. Izi nizo zasuye Lazaro amaze iminsi ine mu gituro. Are the power that resurrected Lazarus when he was 4 days in the grave. Izi mbaraga nizo wa mukecuru ejo bundi yaje aha, wa mubyeyi azazanye n'umukazana we atwita umwana w'umuhungu ashaka umukobwa, arambwira ngo waminduriye nkoresha izo mbaraga. These are the same power that changed the gender of a child. Niyaje gushima ko yabyaye umukobwa. Didn't you see her coming to thank God that she gave birth to Hagar? Nizo mbaraga. These are the power we're talking about. Izi nizo zigiye kukuzingura kandi wari barakuzingiye mu ihembe, zigiye kurimena ugenda urongorwe mu izina rya Yesu. These are the power which will set you free, and when you was tied in a horn then you got to get married. Izi mbaraga This power nizo Yesu yakoresheje. are the power Jesus used. Icyo gihe bari bamufatiye umusoro. And at that time he was trapped for the tax. Bamaze kumufatira umusoro. And after they trapped him for a tax, Arangije and then after yohereza Petero mu nyanja. he sent Peter in the sea. Petero ageze mu nyanja And by his arrival in the sea, aroba ifi. he had a fish. Iyo fi bayasamuye And when they opened its mouth, basanga irimo amafaranga. they found that money inside. Baraza barasora. And then they came to pay the tax. Izi mbaraga nizo zigiye gutegeka konti yawe usanga iriho amafaranga. These are the power which will command your account and you find on money. Ese urazizera? Do you believe in this power? Mureba umumbarize ngo uri umusiribateri cyangwa warubatse. Ask your neighbor, are you single or you're married? Mumbwire ngo uziko izi mbaraga zategeka uno mwaka nawe ukajya mu rwawe. Tell your neighbor that this power can command, and this year you got your marriage. Hallelujah. Izi mbaraga zijya zitanga umuntu wakwambuye zikamubuza amahoro akakwishyura. This power can go to the person who doesn't need to pay you and make him pay. Izi mbaraga nizo zakuye iriya hoteli yuriya mubyeyi kuri Cyamunara, dasopere saya. This power is what removed the hotel of this woman on unction. Bazita imbaraga zitagaragara It is called invisible power, ariko zikora ibintu bigaragara. which does visible things. Abazibonye muri iri teraniro ni bande? Let me see people who saw it in the service. Waba warazibonye kwa muganga? Possibly you saw it at the hospital. Hallelujah! Yeah! Hallelujah. Mama nizo wabonye cyagihe. It's the same power you saw, mother. Zebo asanda. Alasita Yesu kotaya. ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Inzu yari arimo yari ifite amayesikariye niwe wabashaga kuzamuka. The house she was living in had stairs and she wasn't capable to climb them. Ndavuga nukaba mu kizu kingana gutyo umanuka wongera utakizamukamo. And I Zanangore. said, how comes you live in such house and you cannot go higher stairs? Let me touch. Cyari ikizu cy'icyubahiro ubona gifite ibirere. It was a great house with atmosphere. Ndavuga ni gute uzamuka uribwa kweli. And then I said, how can you go to other stairs, upper stairs while you're struggling? Kweli. I said, for real? Ntabwo bishoboka. It is impossible. Ndareba ndavuga ni se. Ise mama. I looked at her, I was like, mother, Ariko abafuta.
anointing. amavuta The anointing. vuga ngo izo mbaraga Say the power. zinjira mu gipangu hakinze. It enters in a gate when it's locked. izi nizo mugiye kwakira zigiye kubuza umwami bitotsi. izo nizo zabujije umwami bitotsi. Moridekayi arahamagarwa. This is the same power you're going to receive, and it stopped peace from the king, and Mordecai was called. vuga ngo izo mbaraga. Shout to the power. Yes. Ah! Hallelujah. Hallelujah! Hey. Ah! Yeshua Joshua. adekantalaka. Matila Solima Ngadekotaya. Tugeze finale. We are on final. Harya ubu ngubu turasoza. Are we concluding? 40 irasoza ku cyumweru. We are concluding 40 days on Sunday. Uyu munsi ni 38. Today we are on 38. 38 Irangiye. Yesu arahanyura. Oh. Aramubona. Yesu we. Aramubwira Muhagarare ati. hano, muhagarare ugiye kuvuga ku mbaraga. Pasila. Tila. Monila. Wesaye nawe. Ola sala kotedra. Yeshua Joshua. 10. 10. 12. 12. Tupe kandara. Ola siya lo lekita. Arisere yaso. Mondevo de costa. Sarite no saya. Riza la kote katesia. Hallelujah. Asekanda. Soma wumve. Umunsi Uwiteka yagabijeho Abisirayeli Abamori. Yosuwa abwirira Uwiteka imbere y'Abisirayeli ati. Yosuwa abwirira Uwiteka imbere y'Abisirayeli ati. Zuba hagarara kuri Gibeyoni. Ayaya naguranyumva neza. You yet get me properly. Mumbwire ngo izi mbaraga zihagarika izuba mw'abantu b'Imana. Say this power stops sun. Upaka kandi. Hey, listen to this. Muri tayari? Are you ready? Izi mbaraga nizo ugiye kubona kuri uyu mugoroba ku buzima You bwawe. will experience this power in this evening. Izi mbaraga nizo zigiye kukwimura. This is the power that will shift you. Izi mbaraga nizo zigiye kuguhesha umugisha mu mujyi wa Kigali. This is the power that will bless you in Kigali. Mumbwire ngo mubimuke Kigali wowe nagurimo. Say, among those who will shift in Kigali, you're not included. No. Urava ku itarasi ujye. You will leave the lamp and go here. Aya. Mubimuke Kigali ngo yabananiye wowe nagurimo ahubwo nibwo ugiye gutura. Among people who say that they will shift in Kigali because they can manage. No, you're not included. You will leave it. Nizere ko ubutaka wazanye atari ubwo muri Shiri. Allow me to believe that the land you brought is not for down there. Wazanye ubwahe? Kigali. Aha. Here. Umva reka mabwire. Umunsi Uwiteka yagabijeho Yosuwa. Soma. Umunsi Uwiteka yagabijeho Abisirayeli Abamori. Yosuwa abwirira Uwiteka imbere y'Abisirayeli ati. Yosuwa ntakiriho aka kanya ariho nde? Prophet Ernest. Uwo. Now, there. That's the point. Umva. Listen. Imana yakoreshaga Yesu uyu munsi igiye gukoresha nde? Prophet Ernest. Aho. Yes. Hallelujah. Reka tugende. Let's continue. Yego. Prophet Ernest. Aho. Abwirira Uwiteka imbere y'Abisirayeli ati. Zuba hagarara. Kuri Gibeon. Hold on and listen. Uyu mugoroba. Tonight. Hari ibintu tugiye guhagarika. There are things we gotta stop. Uyu mugoroba. Tonight. Ibyakubuzaga gutambuka tugiye kubihagari. Everything that stopped you from stopping, we're gonna stop them. Fire. Morino. Yes way. Ego. Akandi. Nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Ayalon. Ahagaritse izuba n'ukwezi. Cyane. Ahagaritse izuba n'ukwezi. Ahagaritse n'iki? N'ukwezi. Uyu si umunsi wa 38. This is the day number 38. Unegurire 38 irangiye Yesu agiye gutegeka uyu munsi. Please, let's have the song of 38. Jesus is going to command today. Hallelujah.
uyu munsi hari ibintu tugiye kuguhagarikira isi byandike. Today there are things we're going to stop for you, and the world would write to that. Aha. Twumve. Next. Izuba rihera ko rirahagarara n'ukwezi kugumaho kuri. Izuba rirera ko rigira gute? Rirahagarara. N'ukwezi kugira gute? Kugumaho kuri. N'ukwezi kuguma aho kuri. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo umurozi wakurogaga agiye gusinzirira aho yarari. Tell your neighbor that anyone who used to witchcraft on you will sleep where he is. Uwagutezaga imyuka mibi ijoro agiye kwita asinzirira And he who caused you bad spirit will sleep tonight. Uwakurwanyaga ururimi rwe rugiye gufatana n'igisenge. He who was against you, his tongue will be close to the mouth. Vuga ngo finali ni finali. Say final is final. Mumbwira ngo mu gice cya mbere waratsinzwe ariko mu cya kabiri igikombe uragitsinda. Say part 1 you got 2 you're gonna make it. Final. Final. Vuga ngo finali. Say final. Ntabikini bakuri finali. There is no joking final. Aya. Mumbwira ngo hari ikipe kuri finali zitajya zitsindwa. Say there are some teams which can fail on final. Yakureka ukayisotora. He can let you provoke him. Mu majonjora. During the first session. Wagira umurongo ishaka kurenga ikagukubita amaga. And when you need to cross any line, he kick you. No n'ikipe rero Yesu aherereyemo. And even in the team where Jesus belongs. Umva. Listen. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo nubwo wakina nabi igikuru nuko utwara igikombe. Tell your neighbor the best is that you will get the cup. It doesn't matter the process of your plan. Hari umutoza w'Iburayi w'umunyesenegale bitaga Jose Mourinho. There was a coach called Joseph Mourinho. Yakinaga defend. He used to pray a defense. Yagutsindaga igitego kimwe akagenda akiryamira mu izamu. He used to win you 1 goal and he got to sleep in the goal place. Champions League akayimanika ngo yakina nabaramaze yagitwaye. And he take up and they say that he take a Champions League and you people say that he played wrongly. He took the cup. Uwakinnye nabi ni watsinze cyane watsinzwe. Is the one who played well the one who failed? Mumbwire ngo kuryoshya umukino nta gikombe ntacyo bimaze. Tell your neighbor that to make a match go well without a cup it doesn't matter. Uburyo bwose wize igikuru nuko watahanye diplome mwiza. Anyhow you believe the best is that you went with a diploma. None se uwize neza buwa mbere yagera ku munota wa nyuma karata diplome. Niwe wize neza. He who went to the best school but final they failed to get a diploma, do you think is the one who learned well? Oya turagicyura ntitugicyura. Will we get the cup or not? Oya nyuma yo gusimbagurika imyobo bagutega imitego ugenda uyisimbuka After jumping the beach bar, going far from death, will we get the cup? Mumbwira ngo igikombe cyinjiye mu bubiko. Say the cup have entered in a store. Oya izuba ryarahagaze ntiryahagaze. Uyu mugoroba tugiye guhagarika ibintu byo. Tonight we gotta stop everything against you. Niso muri sozo ubundi hasigaye manure mu izina rya Yesu. Aha. Bigezaho ubwo bwoko bwamariye guhora inzigo ababisha babo. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo Imana igiye kubihagaritsa ibintu byose ubanza ukora ibikorwa byawe birangire. Tell your neighbor that God is going to stop everything and you do your action until its end. Ugiye gutegura mariage yawe itahe abajyaga bayiroga bazongera kwegura umutwe wageze ugera. You're going to prepare your wedding and those who used to witchcraft on it, they'll find you on the maximum point. Ugiye kubaka inzu yawe irangire abajyaga baguteza ubukene barajya kubura umutwe wirya. You're going to build your house and those who used to cause you the failure will find you successful. Hallelujah. Shout hallelujah. 38. Let's go.
aramubona aramubwira ati haguruka wikorera uburiri bwawe wige 30 iragiye Yesu aramubwira ati haguruka wikorera uburiri bwawe wige 30 Yesu aramubwira haguruka korera aramubona aramubwira haguruka siga ubukene aramubona haguruka siga amaganya aramubona haguruka siga amarira 30 Yesu aramubwira haguruka siga ubukene aramubona haguruka siga aramubona haguruka siga amarira aramubona haguruka siga haguruka haleluya haleluya oya urabusiga nubusiga Will you leave it behind or not? kubw'itegeko ry'umwami By the law of the king. iri joro Tonight. hari ubukene buri bukurekure There is poverty that will release you. hari umuririmbyi w'umunyamurenge waririmbye aravuga ngo mubwire Farawo ko isaha yageze reba umuntu mwegeranye mubwire ngo isaha yageze. He said tell Pharaoh that the time is on. vuga ngo Satani we. Say Satan. Isaha. The time. Isaha yageze. The time is over. Isaha yageze yo gusohoka mu byo wari urimo. The time is over to be out of everything you was in. Isaha ya. The time is over. Isaha ya. The time is over. Isaha ya. Jesus. Hey. Hey! Hey. Hey! Yageze se kutarazamura ku gasirimba ariko. Batuzamura ko kanini mu bundi tugende tuzamura.
Boso. Hallelujah. Ayatoko tekeremo. Uyu numugoroba wanyuma ku buzima bwawe. Umugoroba udasanzwe. Rika takosoba. Rika ya roya bai. Oya sekere dowai. Wakara ya bosera. Dimudufu umugoroba ukomeye. I feel a great evening. Dimudufu umugoroba w'imbaraga. A great evening. Dimudufu umugoroba. Umugoroba wo gusenya Yeriko. An evening of breaking Jericho. Umugoroba wo kwatakaza. Dimudufu umugoroba. I feel an evening. Umugoroba ugiye kuzana ibyawe. An evening that will Rika takosokoya. Uyu ni umugoroba ukomeye. This is a great evening. Uyu ni umugoroba udasanzwe. This is a special evening. Uyu ni umugoroba ugiye kwinjira. This is an evening
uyu ni umugoroba uyu ni umugoroba ukomeye cyane. This is a great evening. uyu ni umugoroba w'imbaraga. This is an evening of power. uyu ni umugoroba wo kwakira. This is an evening of receiving. uyu ni umugoroba ugiye kwinjira mu masezerano yawe. This is an evening you're going to enter in your promise. uyu ni umugoroba ugiye kwinjira mu cyubahiro This is cy'Imana. an evening you're going to enter in the glory of God. zamura ijwi ryawe usenge. Raise your voice and start praying. yesu agiye gutegeka muri iri joro. Jesus is going to command tonight. zamura ijwi ryawe usenge. Raise your voice and start praying. tangira ubwira yesu ko ari mwiza. Start telling Jesus that is good. tangira umwibutsa imirimo Start yagukoreye. reminding him the works he did to you. tangira umwibutsa ipfu Start yagusimbukije. reminding him the death you drowned. tangira umwibutsa ahabi yagukuye. Start reminding him that bless he removed you out of. otekese toka. Ola salima ngadekota. tangira umwibutsa imirimo ikomeye yakoze Start mu buzima bwawe. reminding God great works he did in your life. tangira umwibutsa ibyaha yagukuyemo. Remind him when he took you out of sin. tangira umwibutsa mu birere yakuzamuyemo. Remind him in the realms that he took you in. tangira umwibutsa ahantu yagiye akuvana. Remind him where he got you from. tangira umwibutse tangira umwibutse tangira umwibutse. Start reminding him. tangira wibutsa yesu. Start reminding Jesus. hari aho yakuvanye. That is where he got you from. subiza amaso inyuma. Think backwardly. bwira yesu ngo ndahibutse. Tell Jesus that I shift. ndahibutse. Tell Jesus that I shift. ndahibutse. Say atekese. I shift. ndahibutse. Say I remember. ndahibutse. Say I remember. ndahibutse. Say I remember. tangira wibutse yesu ahantu yagukuye. Start reminding Jesus where he got you from. tangira wibutse yesu akomeye yakuvanye. Start reminding Jesus in a great place he removed you out of. umvija. Sonye hindurwa itwa